twizeye ko mumeze neza cyane aho muherereye hirya no hino, abari mu majyaruguru y'igihugu, abari mu majyepfo, iburengerazuba n'iburasirazuba, abari ku migabane ya Aziya, Uburayi, Amerika n'ahandi muba mugiye mudukurikirana, twizere ko muba mumeze neza cyane. Uyu munsi rero ikintu tugiye kuganiraho ni ku bibazo bigiye biri hirya mu bihugu byo mu burengerazuba, by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibibazo bya Kongo bimaze kuba agatereranzamba, aho imitwe yitwaje intwaro cyangwa se inyeshyamba zo muri Kongo, imitwe yitwaje intwaro igiye ikomeza kuba rwose ikibazo cyane cyane muri Afurika y'Iburengerazuba. Ahangaha uyu munsi rero muri kino gitondo hakaba habaye imyigaragambyo ku ngabo za MONUSCO cyangwa se za UN, aho usanga abaturage bo muri Kongo bari kwigaragambya bababwira ati aho bari kwirukana zino ngabo za MONUSCO, bavuga ko ntacyo zibamariye, aho iyi ntambara imaze igihe kinini cyane, abaturage bo ikaba yaragiye isenyera benshi, bamwe bakagenda banahunga bava mu byabo bitewe n'ino mitwe yitwaje intwaro ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha noneho rero ibintu byafashe urundi rwego, biri ku yindi ntera, nyuma yaho rero ibibazo bya Kongo bya zino nyeshyamba z'ino mitwe yitwaje intwaro hagiye hashingwa ahanini ko yaba ikorana na leta y'u Rwanda. Ahangaha rero ibintu rwose byagiye birushaho kugenda byakomera, ahangaha ugasanga rero hano muri Kongo ibintu ntabwo bimeze neza cyane uyu munsi habe na gato. Abantu benshi barakunga basiga ibyabo, abandi bari guteshwa ibyabo, abandi baramburwa, abandi aho abaturage aka kanya bo bahisemo kujya kwigaragambya ku biro bya MONUSCO, aho bagiye bagasahura ibiro bya MONUSCO. Ibyo muraza kubona wenda mu tuvidewo turi muri ino nkuru, muraza kugenda mureba uko umwanya uragenda uza. Rero twizere ko utarakora like, urabanza ugakora like hasi hariya, ugakora ku kantu gatukura hasi, ugakora subscribe, kwinjira mu muryango w'abumva ibiganiro byacu, ibintu bikagenda neza. Njyewe rero ndi Star TV Rwanda, tugiye kubana muri kino kiganiro, ibintu bikaza kugenda bimera neza cyane. Yuko zimenye ishyamba ntabwo ziba zaranze ahanini kuva ku izima, nazo ziba zibahanga, bavuga yuko ziba zibonamo n'inyungu z'amabuye y'agaciro, ziba zicukura zigurisha zikabona uko zagura n'izo ntwaro. Ahangaha rero ano mashyamba akaba zorohereza kuba zabamo, kubera yuko abahanga bavuga yuko, abashakashatsi bavuze yuko muri ano mashyamba muri buno buso bwa Kongo habarirwamo ibirometero kare bikava arinzwe n'aya mashyamba, aho muri aya mashyamba rero usanga ari amashyamba maremare cyane, aho usanga igiti cyo muri ayo mashyamba gishobora kuba hagati ya metero 80 n'120. Ahangaha rero bikaha icyuho zino nyeshyamba zo kuba zabamo. Kubera muri kino gihugu ugasanga igenda igira ingaruka ku bihugu by'abaturanyi, aho usanga nk'ibihugu bigiye kino gihugu nabyo bigenda bigirwaho ingaruka na zino nyeshyamba. Ariko se nawe ushobora kwibaza ibi ngibi bishobora kuzarangira ryari izi nyeshyamba zikazavuga? Ariko ahangaha inyeshyamba icyo ziba zidekarara, ziba zishaka ibiganiro na leta ya Kongo, aho usanga ngo nihatakorwa ibiganiro ngo bicare barebe uko bahaganirira binyuze mu buryo bw'ibiganiro, ko nta kizakemuka. Ahangaha rero leta ya Kongo nayo rero ugasanga yinangiye ishyikirano ishaka kugirana na zino nyeshyamba. Aha rero abaturage bo muri Kongo rero niho mpamvu usanga hanini yatumye bajya mu mihanda bari kurikarama, bavuga ngo ingabo za MONUSCO buriya nta kamaro ngo zaba zibamariye, dore yuko bamaze igihe babura ibyabo, bangirizwa n'ibyabo n'inyeshyamba, hahora imyigaragambyo abantu batajya batuza, ahubwo ugasanga barashinja zino ngabo kuba zaba zishaka inyungu zazo ku giti cyazo bwite, ariko zitagamije kuba zazana umutekano wabuze muri kano gace. Ahangaha rero abaturage bakaba bagenda babivuga batavugaho rumwe kuri ibi ngibi. Kugira ngo rero tujye tugumiza tubana muri bino biganiro, manuka hasi hari ahatukura ukore subscribe, ibintu bize kugenda bimera neza, ujye ubona ibiganiro byacu umunsi ku munsi, aho uzajya ugenda ugumiza ubona amakuru update avugwa rwose muri bihugu byo muri Afurika no hanze yaho, no ku yindi migabane, aho uzagenda rero usobanukirwa byinshi biba bigiye bitandukanye, by'umwihariko mu bihugu by'abaturanyi hano muri Kongo n'ahandi hose hirya no hino ku isi. Rero ubwo reka tubabwire ati ikiganiro cyo kiba ari akagaruka, icy'ingenzi ni ukuba wakoze subscribe, ukazajya ubona ibiganiro byacu ko tugishyize tucyapolodinga. Icy'ingenzi rero ni uko uza gukora no kuri kariya kazogera kugira ngo uzajye ubona notification yuko hari ikiganiro kibaye uploaded.